mal ken yam ka nas dial content baren palping kaliang rai na gwasame kan wero online tv channel gwasame an wala shanka bakel ka pai ngwan ron kin dangro wirjan dangred bakel anda mandu ni shank kwasnyak maliano rais no gwasame an wala bana rach ka jom chalat ka jomo chalat gatin kondilat gorodien ray which ka sa Sudan take a roy michalat gwasam ben yo yakel roy ban linga kenyam ban rach ka qui vice president Hussein Abdul Bagi ana che kume United State ana chaga challenge che la no ken kwara content kapu United State chika la failure ne rekona te ka kume kirmi yadit ne kon la kwar lad kenen onena nime kwa doctor machar kwa yen no tel machala da kwaran kon la kwar United State so ka kenen rekona dongo keno da mala de kenen so by President Abdul Bagi chara jalong ano ka do badana dong wongwano ken keja jen bu kono kwena gwasme no ko chara jalong ka ta dan len ngarin keja bi kon linga gwa en wudo mo te ka michalat en Abdul Bagi jo chalat gwasme jene by President the chairperson of the service cluster Hussein Abdul Bagi call the quarant conan kapu United State Katin Bega United State shega criticize ke chagalat jor ko chika ken atala mal mujikana nung ka community den conan jen katin you know she Abdul Bagi chajo chajalat ano shinedin konti la ki leader ka United State ke gatin kon ke manne ke enaram mamata ka United State mademal nung jani shiken kan ke kan kana goro bi mal babare duarian shela do na me nong adak daga dan to United State kana violence kana ta dan tele security tele jagaja na me Rajab Abdul Bagi masi da mice jak ce jak tabande ngai jaraje wallet ki memorial service gwasan palnatin kalet sultan Robert Tungwar kwe gwang rat rewiki juba Abdul Bagi she tabande ngai che red rar tabande ngai jen a senior figure no she go teach kalwangdian ki rule dan tikeke kadara shalkuma United State ka bentiu kata dan de kortiken ka je ki liuna ka jen winimi Abdul Bagi chala do jen charach ka kwara konte ka bentiu charach ke prominent figure cirka tabande ngai ano ngumongot nang narodin ka je rawijin winimi ngumongot Nuer ken ka je ka jang Abdul Bagi chala no ajanet ramda tije ne tabande ngai adoba dien ngona ka liya ka jamo ka yana kwaro minyi Nuer ka jamo ka jang Abdul Bagi che jomo che jetup chelat kirme chelat tabande ngai Abdul Bagi jena vice president chirka tabande ngai va vice president ki Abdul Bagi chelat wona me a lack of unity ki tel mada kam no kunyene kon la quartier wa ki United State manja communities ko bika were reka ki boj betel mal ka je ajano yen chamal cha jelok shamat kal cha jelok ajan ni to kor wanten ka United State cha capchong gwad menyen mer konte ka mayom ano ka jangen kon te kar wing administrative area ke report an chalat gwasmene Abdul Bagi te ngani chamaten gwasmene ajana kan ngana kon tila ngana United State ki kwarken tenta ka juba tila gad bentiyo
jala special ne kon te juba kana panken chiga tel influence ka bentiu ke ga unit state ko ken cha ka tul ram laptop de cha na cha ga no wa chi ku mo wa chiga tel influence ke chiga bet alo chiga na gor big involve ko de ne ko la community dien de ka tik jani na dual jan mo cha division cha de create already a jan shu na ka ja jan ka ne ko na chi do skin to state ka ne ko na region tam unit state a jan ka ne mo titel idea ka ki development ka ke do brande na on yam ka ja alo jani to ko di alta tin ka jamana a jani mete matte tinan gwasmo ke mete mat ka bentiu ka unit state a jani bentiu da la develop ka state a jani da dit da repeat ko no jiga rodian a jani dungo ko tele mat a jani tel mishale development no development without unity a jani ya tel lat bombala jiga kanite kon la lat jeli abten jentinone ko yen shadow dun dak shadow dun lin yene ko lan wer de bentiu ken weren gonda ko ken abdul bagi chala de joy nyamnat ka janna memorial service in chalat ko mesi de ko de la dara ta bande ngai gwazme shi abdul bagi je shoot your citizen kontra yake bentiu chawe jogo no kana responsibility ajani no ngamal kwa peace kwa je restore lada kel kaba liya kaba ye chonke kaba korchong rei dwarun yene konte ka unit state abdul bari jala do boro boke bon jen boro ke bon dan be ka ke bon SPL mayo members of the SPL mayo jen bi ka rach and bon dan te unit state ke mete bentiu ajen boro ke SPL ayo ko bi malbeten ti SPL ayo chika di kana ba maka cha ba mak ko unit state bete kamal na mawra mi chalat point an abdul bagi jana be interfere boro ke ji members of SPL mayo ko china ti kan ngot kam luke na mane report mi chalat chene de content re with tinde ko bentiu jaga jogo no ti yeno gorjano bi malbere dwarun lada kel ka kwar ajana lada which kel ka kwar kun kel ka chala do kwa development kwa promote kena ngajem yam ko shang choba tere dwarun a chite ne koriten namani report mi shalat abdul bagi semana ngai kondiale abdul bagi aram kel melakwar kajen vice president mi shirka tabande nga semana ngai kondiale gwada me ne de ti chol kon ken te kel ke kir mi yadi te mo ngai kona ni siang ne ko la bel ka kan wari chen min kon bela teme bel ka taban da ga taban aram kel mi mo mi la kwer mi dit ka wajen che dier ke lia dan liun wari ka jere wuci wi mi kwale jogo no jin gorno der mal deri no le ne kel ka jiwich nyen kwala jogo abdul bagi no antama ami no ni jeno bitene ko rotere dwaran ajani teleman mu beben kwala chum ne jeno jin a chuje go ben were bikan ne ko ken bikan ka me ki bikaliu ka jogo dan chala gwas ma abdul bagi na me information me de konti ke linkedin chata bande nga cha di laler kaler mo betene ke je bejeri alaka ke che jabri alaka me de kon diala ngaje no ka kuidag ma charge mun dan ko kon writing akon da ma char ramkel kane diala kontin go ne de mandar bere ke so sudan dr remachar mai kon diala kon chalat ka kuida no me dan e shayen ne ga gwade dan e shayen jen tele jariet kan mariet ten jariet jen ti mun dan ngai kona kwa kwar tin konten wano tila kwan wer kwa la yusa kire kwan weri kwa la ka ko bom ke goro jeno kende kan serenda de gori kum kem yadit so na me no ngari
raina am right corner china tikere nin kodi ana bana ba ga intimidate ke ba jo no ba kep ko bom wana mo che chuong en ran take a right ke take chuong ko da ramadan no ka da je dil gor jem nen kon to kotetin dagma char ka dol yal ko na chadul right now kamin chalat ke c5 min kan lat ka ko de jelun shaili no tene share da laka da kum ga kirmi yadit ne da to wa lokacin da dagma char de jelun kaga ne da konan tiya gaja den tiya ga na den tiya ka kir ne da ton taken ke influence midit chaja no ke chaja gor eno de dak ma cha dar barar te ne da ngani chalat iri yandi al ka ngach eno ka ngan ka ne de to tin pen ga o de dak ma cha de jelun te ga tana da chalat gwasne ko taken ke tit ko choji shu ka na ko kan ku contribute ko shin wari ana chicken bu gorno bikan na ke bu Nuer biga letkel ke bu mal beben ba da ma cha londe mu cha je lon do je ndiala tore wika sa Sudan do dil kapchong do je kon tore Nuer biga dil kapchong bu mal beben ana ko ngai kon diala kon lat korodien da kama cha ne kon lo je no de je lon cha chi galat gwase mo atut ke ramkel lorga ko da waram kel taban da ngai waram kel wude shalka Michael Makwil da waram kel ana kai kol manyam juk ne da ti wa lokane ngai ko ne lorga ko Nuer ramdu dia ne taban da ngai Nuer ngai ko ne ba manatut balwak Nuer ana jangdang ro gwadu me wude shala Michael Makwil kane kol manyam juk tela jang borba ngai kon kane kon laptop politician tamare yike juba these are the people in kon shade no kono den na de kan taga maro yike South Sudan kenyirien ka Dr. Machar chene Machar bala ro jene Nuer ko Nuer pan telemede jamen watch en Nuer ana chanyu ni jeno michuna ka Dr. Machar eto echena da chombo ne ko ken but chuna ga je kos telemal mi de tama shanga dana shi malje ben special kone ko lan were men lo kono non gwase me o ne di ala ti na kan were ke shon na ka shon Dr. Machar so jen jang ne del go shonga ga ke Dr. Machar so dan daga je ku ire Machar lo go jen o bine di albu ke seren daga kir ko Dr. Machar jen bo do chung na mo nyer ke je kan kwa de ala content chemen chen ke chaling ana mutie mu go ga la to no de mal de jenong manyam o ba Dr. Machar ba je delun ana ni charo jene ko kon te paywa rema cha chala C5 group eno ba je kamrar reiti gen ko bikin yadi bamal le nyo mula de kana Dr. Machar tele another option that in Mishamun no mal binu ya jone kiran wona ne mi yoro amtene no Dr. Machar bo reiti gen en wiche beta kamal bana me cha jene ne kono ko ken eno Dr. Machar gen la solution so shikana gor a chenni men worani is the solution ko problem in South Sudan dial ko wodi jam dane tan mal men gore share ke lo development jani tare wi ke rewi dane kim yadi tin tele development kamal jani tele mal ni yeno kon gen kon mi tay yar ke lo kon mi gware wi ke South Sudan no kon mi jega ko ko di tele kon yi ko am siwe ko rap ke cha corruption cha jelat ko kujamo tele mi shal ke mal mi deben ki din kon mi dare gwane dial chu ken tama ani me kwa Dr. Machar kwa de yen ngai kan no South Sudan bagwa me dan chaun ke 2016 gwada dan ge ke jeten and then chojen chata bande ngai chwa kwan ngai ga don ta bande ngai be mal be no ngode ba chwa mal chwa nyo mata nge ke 2018 ana mo point chwa gu no be mal be ben ba me cha 2018 cha de tan cha Dr. Machar ya nyo ko mu kwan ge ala vice president no mino kan ta bande ngai kana watch na ma shu mal shu bin cherme dan ngai kone chwa Machar chwa jogo no jin buwe dar shal kamo juba ko bi mal bino but this was a plan ka kim yadit ko Machar che roi karwade guro modern content ga international community so che gu jeno be ka gor ka de to ko cha jo protection dun dien ko ba mal ba ji implement ki so Sudan che bungut ke mun rem ba na me chikin yadi che gu kan ko na la ji kwara chu kono no be kan ne tun wana kan long be kan ki influence ko kan
na kam ke bet jen ngwarar te kwa na ka especially de jen 90% de ke oil revenue we ne ka gol ke dam cha ga dara kan ka de ne ko be de ne ba ga ko ka men you gonna people defend for ko be kan edin kon tilan wore kel ka jes feel ayo be kan ga yan match na mo mi de tenjer bi kon te metel win mete kamal Madian was mate much as confused nating one. Lata alar no nene. Dr. Machar work at Joko Jananur. No, Machar Chagur Conur. Medan K 2013 no nakana. Chana Neko Kumuka, Chana Neko to Janish ite Guam within. But Nagana Coachella by election, Bajalat K by election Bajalat K 2015. Cordial Kin Mia didn't know but in 81 in a tuba Dagmachar Baja Quancho Corcho to Kachu and where you can make corner more than 20,000 Chaganaka Jan Guasidan. And Koramashu Nachu to Cody. Look him yadi tike dwala ko be da kama char beje face key election mai ko na national election de jalat ke 2015 so much gana mo shabije me cha malo me cha yago tan ci kon diara ne no shine di ati mat but chetige delay me minute kim yadi the systematic way mo gore gen but you kwam ke ba modu kwam ko che go te kun kwar mo ba malat je me ne yenta right now roll now but chetige ne le ko chela de no call the territory tin content in rotigatin baga di logo fai konel konen dwala ka kanwari so konwar ko go use no chan wor chan ganak and then irun chema charche bila pass banwar ko kenji kan gujino dong kana kenel de gor mir kan ma charcho chuona ko mir kan bona manan war dial kan kon dial no nene en kwar tele kwar de logan ware jinchu gonje no ren ma chare era mun mun ka ne dial a chan ma ga de no ne galet ka ba ke de na chon kora kaletka jini mun mishi jangro do ko jini kwer mu gwa ko ba je gorn wer ko don gor jeno bin wer bika nak shi kon yalla yune nan tamma ci jangi ne ganga kok ajam ne no tel mu gwa mu ro do right now nuere shi kan jang ci kan ga bel ko jang kan kan rodien ne ko bel ka gwas ma de ga lan nuere mishi kan ne ngai kon yalla mun kan nuere na ka ke ano and where content chakulu jurre kim yadi ko kim yadi did jurre na right and it one down there and it confused no yen wer no yen dat no char ijen momo shi agor no bi akumbi na kume nga kume men neke ne ko na ka ngane kan so kuje mo nuore kan tin yam tin content cha confuse ke cha wot ken cha ga yar no na kan wer kun malalar ke no nek mor be nek again that's what kids doing to them kan okane jini ya je na wonan wer ku ngi je ke ya je na gan modere no and confusion mo chaji create ka kon ano logo no kume mitele jana chi kume kana mije ben ko ba na ba kan special na ne kon kwa target tam rai ke so dan ngane kan wore kika janga kika tat ka kika bar ka kika mole na kana ngane na kana wore so kuja mo alone that much are very important at this point chi no ko di no ko mono de jelum na ga je win mon kelo ano do mi chicken wor ba je miet ano ka kwa kwarkin kwa ga use ano wi kwaro dongo na me beto ko gwa no chebu to go no ala future teram neje dir ni gwa wala di te kono wala ba du de te lora bang sere ko di logon wala di kujeni wo by election ba je la dirun ba when it come ke jeni shu rodo anga bi chon kormo ka bu wer bi karandien bi kan nokana bi kan kwany wer gur kana de charlon ko di ite ramshi mi jekche dat kan were de na shara gwan warama me de rodo ko runde je kwany de no bina we chung jore ke che nek wa symptom ke mi chana jenen gore jeno bana chung no gwa ngaje ram mo che kan che kon bile lok amana gwa de jor nyantade ko te de wanen konke ni baje kok let's say mi ya ko konta mo nan werku de la ngad mena gwa de jor no sha de le chonka kel ko shalla kan shi ramadan don gu yenen go de no de la de kan bala jen kon bu ko ram jen me ci kon nak ka ci kon la de jek ban jo support no mo gor jen de no de kan pel ko kuje mo de ma char baje de lin de berar a jen bu so sudan be te malo eno bi mal beben ko cha da ma char cha jalun mo te cha da ma char cha jalun tel mal mi bi ben rewi ka so sudan na me der we ko kon dial ko de kon te ngai katin kon to rodian ko de lat ko bi mal be rewi ka so sudan no ci kan mal ci kan luk no no kan mal bane de kon dwal kan de kon de la jang ko bi ken no bi kim ya de be tedi
be fail so ko kujo mo chikana goro te mal medeben te magwa medelat so gor kano de kan ko bata jemne ni antama everywhere a unity state a jongle apnal chano de cha jo tin jojo ka border Ethiopia ko wa doro mo mutin wore ko kenten rol bunya wa doren bane ke be ko shingaro fa jikam na mo mediten kan ko no yoska ngane ne ko no yoska kan wore yos kan wore anga akir mi yadit kan ande belo rama de bel chi kir mi yadit rama de bel gwase me ejen kan wore content en wana mo kan ba belo ko kan kondo ko jeno de mal derben name de yen ngaji nono bel ke liwe kan bel ke liwe kan wore kon ya ko ko ken cha ko ko yu name de la jen jo dana de nyaga ye kel mi jiram jit gwase me goro jin bi channel bi support no ka YouTube ka Facebook kan dial an ya temal